وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganiron na nakalalayaman tanu agyang kaiya gawi itanu imanto nanagi sugaw iya kapkalimud tanu si sagyang kaiya darpatanu ini sunggitan wa oras makapantag ko di tanu kapang nala si iku agamatanu ipapaguman tanu kung mga anda nga sabut tanu si iku Islam o bakalo nagyang kaiya kapkikir bagyang kaiya mga umur tanu o kappagintaw tanu si sagyang kaya dunia na di tanu kang gunaan agyang kaiya malalambapan ay pangginawa tanu si sagyang kaya dunia. Padaya ko kakiitong tanong si ko mga tao ini pa kaysa ko Rasulullah apa di ko lebih mapi ako mga tao sagyang ko tuwa kaya pa kaysa ko Rasulullah ini pa kaysa una ya Rasulullah ayyun nasi khair ya Rasulullah na antaw ako mga tao lebih mapi na ini sumbago no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiga na khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Aya pirmiro ko mga tao na so tao miyakalayat so umurian na mapigalbak wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Nayap man maratak mga tao nagyang kutuwa tao miyakatay so umurian na sarta marata agyang kutuwa galbagyan. Giyanan aya po panamarantan nagyang kaiya kapkikir bagyang kaiya mga umurtan na ayap kesumpatan na nagyang kutuwa mga pipiya mga amaltan na bagyang kutuwa mga rarata mga amaltan gyang kaiya kalalamba pan wallah si ko kawiyugitan sa gyang kaiya dunia na limur katan waya wallah kailani man nagyang kutuwa aya mananian na dua katawa mama aming ginawa iya sisisiran ku Islam na gyang kutuwa kiyang ginawa iran katatawiran si Islam na suwisakiran na miyawapat agyang kutuwa isakiran na sukman so ikadwa niyan na ayak yawapat yan na si iku urian umiya kasaragun na adna mitutagin po ko mga sahaba pitutagin po yan agyang kutuwa miyawri mawapat sa saragun na miyaw na makasulad sa surga adigyang kutuwa miyaw na mawapat na kaya matitagin po ito agyang kutuwa isa kung mga sahaba na sumiyong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyanutulian ito ko Rasulullah at tigyan agyang kutuwa tigyan na dua kataw ang ginawa na miyaw apat agyang kutuwa isaon na urian umiya kasaragun na ayap man na miyawapat nagyang kutuwa ikadwa niyan nagyang kutuwa tigyan na ikadwa niyan amuriya miyawapat na miyaw na makasulod sa surga adigyang kutuwa miyaw na mawapat na tigu Rasulullah abnara na tigyan man gyang kaya tigyan miyaw ri mawapat na ayakyaw na niya na tigyan makasulod ko surga na kagyakyaw manan so amalian miya kapanambayan nagwaya maana niya na miya kapamuasa ad namin isumpat yan si sagyang kutuwa amalian nagyutoy sabab amyaw nas kanian makasulod si ko surga nagyang kaimamu ayama na niyan nakatatagutan sa sagyang kaya dunia amalalamba pa na sa mga umurtano na ayapu pa na marantano na ando manaya imaw sarko ikasusuat wallah kaamay kasakatan nagyang kaiyalamba ang mga umurtan na si itano rasaya si itano usara
waya makna niyan na mangai kasusuatu Allah na kepakai agiang kutwa miyaw na antano udi nagiang kutwa miyaw una akiawa patiran na kepakai kau na antano sinampan na waya makna niyan nakapakasun ku surga upama kaya makna niyan na adna limurqtan wallah pangnintak wallah aya makna niyan na languntano mama kasulod si iku surga sisagiang kaya gawi itano mangorip no Allah mga luksakan na mga pagariyakan mga bubayakan sisagiang kaya gawi itan na ayay niya mapipikir tanuam bagan tanu rayagan nagyang kaya makapantag kusambayang nagugyang kutwa darpa yan si iku Islam makapantag si iku sambayang nagusudar pa yan uli na pangkatanian darpa yan si iku ang tunay ni ba na Islam giyang kaya sambayang mga urip na Allah na mala ini ikipantag si iku Islam lalayo na kapapagaluyaw wallah si isagyang kanan adalam Quran nagu sopan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalalayo na agyang kutwa ay makna niyan na kipupengentumaan niyan udi na kipupengin syaratan niyan kukasiapa waya makna niyan na sambayang sa taman sa sisagyang kutwa muri akakewapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayadin alalayon apakitekap sisa mudulian udi nagyang kaya kateruyan nagyang kutwa ya makna niyan na kipsugunian kukasiapa si kuantun ini ba na sambayang giyang kaya sambayang nama puro ini ipangkatan udi nadarpa si iku Islam na guaya makna niyan na pimalamala ini wallah agyang kaya antun ini ba na sambayang kaaya aki anu ya wallah si iku sambayang na aya makna niyan na ayad na kalilid na piyaka seri kita iyan aguswaya makna niyan nakabagay sa syakat berang-berang agyang kutwa ki anu yaun wallah si isagyang kanan adalam Al-Quran nasib man ako Nabi sallallahu alaihi wasallam nasuki anu yan ako kinisugo na ko sambayang na aya makna niyan na piyaka pepangkata Rasulullah na ikadua kapangkatan suwaya makna niyan na sambayang sa ikuan tunay ba na Islam ikadua rukun o Islam kaya makna niyan na inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina bunyan Islamu ala khamsin piyanagumbali at tigina su Islam na 5 at tigin apula osyan nagyang kaya 5 apula su Islam na pedu nami alu yagyang kaya sambayang sa ayaki alu yaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini tundugian kusi kuaya makna niya na 2 kalimatus syahada 2 kalimatus syahada ginan so katiru atanusi iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aya mana na giyang kanan aya makna niya na 2 kalimatus syahada na gianan ipagampaganay arukun Islam na aya ini tundugun Rasulullah aya makna niya na rukun Islam na giyang kaiya aya makna niya na sambayang giyang kaiya antun ini bana sambayang gianan isabab mangurip no Allah edita numi pendarainon agyang kaiya sambayang kailangan amasya petanwaya kudi itano kapagintaw si sagyang kaiyan niya so kakaro kabintangatan so mga amaltan na kailangan din ami susunggitan ron agyang kaiya antun ini bana sambayang tan giyang kaya sambayang na aya kiapa kalbiya saya wallah na kana bagi buah kini sugunun wallah si iku Quran nagu kana bagi buah kini sugunun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku mga hadisyan ka aya akini sugun wallah sagyang kaya sambayang na aya din mismo mimbitire inas wallah abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kini paliugatan wallah si iku aya makna niya na sambayang agitu suwaya makna niyan na kiyap mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra wal Mi'raj giyang kutwa aya makna niyan na Isra aya mana makna Isra na kalalakaw agagawi aya mana
na inutubitwi sa Lailatul Isra wal Mi'raj na kagya asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na si sagyang kutwa kaya pakapamanikyan sa langit na daan sa kanyan amya kalalakaw apuun sa Makkah na sumiyong si sa Masjidil Aqsa na kagya makamas kanyan sagyang kutwa kagawi si sa Masjidil Aqsa na misumbayang ro sa sunatan na kaya pagi mamanian ro sulangon mga nabi giyutwi kaya betwirun sa Imamul Mursalin na si sagyang kutwa ayama na niyan na kaya sumbayangin yang kiraro na urian ito na giyutwi kaya paka pamanikiyan si isa langit na ayama na giyang kutwa kaya sungian sa ayama na niyan na Masjidil Aqsa apun sa kanyan si sa Masjidil Haram na sumiyong sa Masjidil Aqsa na giyutip metuan sa ayama na niyan na Isra giyutip metuan sa Isra Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa sudin wallahi mitirun miya suti wallah Subhanalladzi asra miya suti wallah aswaya makna niyan na piyakalala niyan asra bi abdihi piyakalala niyan kung kagagawi so urip niyan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa apun sa kanyan sa Masjidil Haram na sumiyong si sa Masjidil Aqsa na nagyang kutub man akya pakapamanikyan si sa langit nagyutip mutuan sa Mi'raj ayap tiro na Mi'raj na ayama niyan na kapamanik ikad gunagiyang kanan atwak na ipumutupin sa giyang kanan atwak kuba sa Arab na Mi'raj ayama niyan na eno to agi pupunik sutaw si sayama niyan na puro ginan ayama na nagyang kaya sambayang na espesyal ay akiyang bitir irun wallah aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kutwa kaya pamisitaw Rasulullah si isa puro kaya pamanikyan si sa langit amiyaw man yan ruuso mga nabi miyaw man yan ruuso langon o mga nabi si iku uman ipangkatan kuwaya maknan yan na langit na si isa giyang kutwa ka pumanikyan si isa Sidratul Muntaha giyang kutwa kaya pusan si sa langit na ayam yaw man yan ruuna Musa alaihi salam Musa alaihi salam na di silang nakambitire agusto Musa nakagambitire iswallah agusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitur wallah diyang kutwa kiambitire iran na ayam ya alwi sa Quran na min warai hijab ayam ana niya na Rasulullah na daniya na mailay iswallah ayam ana niya nakaalatan siran sa rending na ayarending iran na sindaw ayarending iran na sindaw na si sagyang kutwa kiyang bitiriran na Peter wallah si Rasulullah at tigina sampai naka kung ummat ka ay piliwat akang kirana so 50 awak to si kumabubas sa alungan leni man to ay paganay akini paliwatan wallah si kumangawak to na 50 awak to 50 awak to ay ni paliwat rakatan wallah tigu wallah ko Rasulullah sampai nakakumanga umat ka ay piliwat akong kiran na aya maanan yan na 50 awak to kumabubas sa alungan na tiyari mo to Rasulullah na kaya tarima no Rasulullah na miyaba sa kanyan tumipad sa kanyan na kaya makatapad sa kanyan sa salapis sa langit sa puro na miyauman yanon sumusa na tigu Musa ay Rasulullah na antong na tigyan ikiyang bitira iyan yung aguswallah na tigyan na ayapin bitira iyan na aguswallah na isumpayak na tigyan ako ummatakan na inipaliwat kiran wallah so 50 awak to na tigu Musa mapasanganan di na natigyan ke kenau mga ummataka kaswi ka tigyan ako wallah na panganiyang kaun akalbatanan na kumya sweep man sa puro na tigyan ako wallah albating kayo ni kadi ikagaw mga ummatakan tama sa kelebatan sa 10 miya kumap man sa baba natikman mo sa anto na miya sukat ka tutulo si wallah natigyan na
ayam mana na kelebatan na tinggi na din yang penanang kega taman samia kapira maka pagaluyan su Rasulullah na agi amuri puri na tinggu wallah iman tua tinggi na ku Rasulullah na sampai nakaku umat ka ipili uga takang kirana sulima awaktu kumabu basa alungan sagiang kanan alima awaktu ayam mana niya na ipili uga takang kiran kumabu basa alungan na aya imbala sa kanuna tigwalla na 50 awaktu leni mana to miyakan sila suaya mana niya na kini paliugatan nakatan wallah ku 50 awaktu kamia mi ema na niya na miya minimize Tamim belui alima awaktu ugin na subalasian na damada ka ayat na imbala sun wallah nagiang kutwa 50 awaktu nileni mano tu agiang kutwa kala limuratan wallah nagugianan ikala kalbihan agiang kaya sambayang ayat na amin bitiara ina sudin wallah agu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya makatepatju Rasulullah miyaman yang mansumusa na natigu Musa na nantunay kaya bitiara ni agu wallah ana tigina mialabatan at tigin agiang kutwa 50 awaktu sa tama na tigin sa mimbulu ya 5 awaktu ada tigip manong Musa di penanan kegaw umat ka kasui ka tigin sa puro na ayam na niyan na pangan yang kapmanak wallah akal batin yanon na tigu Rasulullah at tungan ya kudna pukaya si wallah ubaya ma na niyan ako masuya kurupen alibatan niyan agiang kutwa pali uga tiarakan miya kapira kuruna tigin makaangin na upama na kesuya kurumpen dia kena tigin kega katan tua kena tigin apa kaya si wallah subhanahu wa ta'ala na nilai ni mana tu si sagiang kutwa masa na inu bismambu tu aso Musa alaihi salam na aya kabayaian na di rumah kapagaluyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapagkabayaan yan akapilian yan si Rasulullah na gitu sabab aya makna niyan na kaya makabuba so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini sampai ini anak mga sahabat taman si rakatan aya makna niyan na ini paliugat rakatan wallah sulima awaktu si ikwaya makna niyan na maubasa alungan gianan ikapakala lebih giang kaya sambayang aya makna niyan na ayat na mismo sumiyugun na wallah na espesyal pan akiam bitiraun wallah au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirupan nagiang kaya sambayang nagianan ipagampaganay ipagisa ku uripan sa alungan amori makaw matano sa alungan amori na aya paganay ipagisir ka na susambayang ka na umakapas susambayang na miya kapas sulangon mga amal na udi makapas susambayang na miya filior sulangon amal ka si sagyang kaen miya da baliw sambayang da baliw sakat da baliw kapne haji da abaliw kasidika da abaliw languan taman sana andedin ikafilior waya makna niya nasambayang si ku apa kataling matano si salungan amori pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamati as-salah aya pagampaganay apagitungan ko uripen si saalungan amori si ku amalian na susambayang fa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali amay ka tegumpia susambayang na mitegumpia sulamba ku mga amalian na amay man ka ayama na niyan na mabinasa susambayang yan na miya binasa sulamba ku ayama na niyan na mga amalian gianan kailangan sira katanwa giyang kaya sambayang giraw tanwa tigi tanwa ayama na niyan na pia di ko miya kasambayang asar ka di ko pakakaid o di na pia di ko miya kasambayang asar apa pia ko iparangay dan na baliag yang kanan aparangay ka dan na baliag yang kanan akapya amal ka amay ka ayama na niyan na sambayang ka kagi asu sambayang nagianan imababaloy agunsi akil katanok waya makna niyan nakasurgaan tan na gianan mababaloy agunsi akil katanuko antunay ni ba na mga kasurgaan tan na upama ka ayama na niyan na miya ka sa ibaratan ng sagunsi agiang kanan asan bayang na upama na isin ako samida ayama na niyan na miya kan bulay ka sa miya kalalabong galo awalay ka upama amiyang bulay ka nuto ugit na din ka kasurga na kada akil ka akaw na ayama na niyan na piya ka mo masanan upama
Nagyuto'y sabab akailangan agyang kaiya sambayang na aya makna niyan na antunay ni ba na mituman tanwaya kung di tano kapagintaw si isagyang kaidunya. Liro pa namang urip no Allah na susambayang nagyanan imababaloy alat o Muslim aguso kafir. Upama kaya makna niyan na sembayang sutaw na mimbaloy sa kanyan a Muslim. Uy baga ko to susambayang miyapukas sa kanyan ko kalamalama o Islam. Bainar rajuli wal kufri was syirki tarkus salah. Pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tigin apagletan umama aguso kapan ako to aguso kakakapiri na sukibaga ka na ko sambayang. Ayat pada akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin na al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Ayat tigin Nabi sallallahu alaihi wasallam adiyandi alatami agusiran na susambayang na sadin sa tao ibaga kiya na susambayang na sabnar atig Rasulullah miya kafir. Sabnar atig Rasulullah ay makna niya na miya kafir. Sama no to na susambayang na ginambis na ginan imitutumpok tanong ko Islam. Kaamay ka ay makna niya na mibaga ka tanong susambayang na miya kaliw tanong si ko kabuntir ko Islam. Miya kaliw tanong ko ay makna niya na upama ka guris ayam makna niyan na mabubuntir aguris na miya kalirun sutaw amay ka ayam makna niyan na ibaga kiyan agyang kutwa sambayan yan. Nagyanan mangurip no Allah. Antunay ni ba na kailangan ayam makna niyan na masiyap tanu agyang kaya sambayang tan. Lain man agyang kaya katur Allah. Tigu Allah fa in tabu wa aslahu wa atau zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Upama tigu Allah katubat ciran atagi yang kaya tubat sumanga tao ini begakiran susambayang. Upama tigu Allah katubat ciran yang kaya mga tao amang abaradusa na upama katubat ciran wa aqamus salah na gui pamayan digiran susambayang wa atau zakah na gui begiran zakat fa ikhwanukum fid din na mga pagariya iusiran si ikwaya makna niyan na Islam. Mga pagariya iusiran kuya makna niyan na agama. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Na aya makna niyan na diya miyati wallah tipasalam. Kuya makna niyan na mga ayat. Pesempad nami mamagusay at tigwallah so mga ayat liqaumi ya'lamun si iku mga tao ang mga tatao. Si iku mga tao ang mga tatao. Giyang kaya sambayang mga urip no Allah na pekaran tanuniyang panakwaya makna niya nakambaran siya. Pekaalangan tanuniyan ako kambaran siya. Ando na ikatir wallah. Tigu Allah ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mataan asu sambayang na ipsa parian uli na kisa parian so mga rarata kisa parian so piya kasisingay nagusoy makna niyan na mga rarata. Diyan kaya sambayang na kisa parian supaya kasisingay naguso mga rarata. Na di kita nwa andi tumu ko bara sambayang ayam makna niyan na marata yadat. Aguso ba antunay ba najib sambayang ama piyadat. Giina mga kuwana ya. Mga pakaisa ini o mga lampawi. Pakaisa ini waya makna niyan na mga lampawi. Tigira na saka na namiya kapiya-piya ko yadat. Dada sambayang akan. Na andi ito mo sa giyang kutwa da sambayang yan ama piyadat. Agu giyang kutwa bara sambayang amarata yadat. Na aya sambagisan na andi ito mo amada so kapital ka. Andi ito mo amada agiyang kutwa kapital ka. Agwe makna niyan na matatatap agiyang kutwa kapital ka. Agiyang kaya sambayang na eta naman kapital ko surga. Eta naman kapital sa ko surga na susambayang. Susambayang na ayat no mababaloy a kapital sa iko antunay ni ba na kasurgaan. Na tumo suwad na sambayang yan api apan marata iyadat adigiyang kutwa dip simbayang ama piyadat. Ngay no nakagi aya man pugitong na susambayang kana ba so kape parangay.
Aya mana pegitungan maka matano sa alungan amori ati biya tiya tanong kagiya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yaumal qiyamati salah. Ayaman apagam paganay apagitong nakutaw ko kapakaw man yan sa alungan amori naso ayaman na niya nasambayang yan. Fa in salahat salaha sairu amali. Pamakamakas miyakapas sulang unong mga amalian. Na may man na kami binasa, na miya binasa sulang unong mga amalian. Ti sa mano to, naupamakadasam bayang utaw na binasa suwaya man na niya nakapiyada to taw. Binasa suwanto na iba na puwasan yan. Binasa sukapong beginian sa syakat. Na upamakapas susambayang yan, na miyakapas sukapian yan iparangay. Ino di miyakapia-pia, aayam na niya na barasambayang sutaw na mapiapan iparangay. Tumuagi so kompleto. Kasutigway ama na niya na mga lukas tanong, amawatan ang bidaan o kompleto kapala adi mabubakante. Ay ginan iyama na niya na, pagadi matantano ko, di tanong, kapag intaw si sagyang kaya dunia. Ginan ipagadi matantano ko, di tanong, kapag intaw si sagyang kaya dunia. Ayama na niya na, ayaki apulubaan tanong na, giyang kutwa kompleto. Pinakaminus na, uditan o makompleto, na pinakaminus na, kanabap manuba kurang. Kanabap manuba, ayama na niyan na, antunay ni ba na kurang. Na kailangan nagyang kaya kasi patanok, ayama na niyan na, mga sambayang tanong, uditan o kapagintaw sang kaya dunia. Muri-puri wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaputay niyan, nasusambayang. Ay di mataru Rasulullah sagyang kutwa niyan nakasyakaratul maut. Natigin na as-salah. So ating man Rasulullah susambayang na siapa niyo susambayang ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma malakat aymanukum naguswaya makna niyan na matatangan ang mga lima niyo. So matatangan ang mga lima niyo, mga taalo karkan. Naginan iwasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya mga kalbihan agyang kaya sambayang napaganeron na annaha kafaratun lil khataya wad dhunub. So sambayang napkelalasian so mga rarata na gusto mga dosa. Yang kaya sambayang napkelalasian so mga rarata na gusto mga dosa. Dani managyang kaya katuru Allah wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Pamayan dengan ka atig wallah suwaya makna niyan na antun iba na sambayang tarafayn nahar si iku paglatan waya makna niyan na asi sagyang kutwa kapusan wanto na iba na kadundo wa zulafan minal lail naugiyang kutwa ya makna niyan na kapsa kamagyang kutwa kagagawi innal hasanati yudhibna as-sayyi'at kamataan as mga pipian na kelalasian sa mga rarata dzalika dzikra lidzakirin nagyana naman atig wallah na pananademo ko mga tao ang mga papasang pananademo ko mga tao ang mapasang ayama na nakapananademo uli nakipa katatademo. Ikadua ada lilisan lagi yang kutwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fadhalika mithlu as-salawatil 5 yamhu Allahu bihinna al-khataya. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pandapati wati Rasulullah amay kaswisar kano na adnat tigin mana iya lawasay gisi ko bangawan upay taunian ating manay Rasulullah si sagyang kutwa ayama na niyan narusuan upay taunian na adna pagpagunda sun alawasay adiron makapigo kumabubasa alungan sa makalima ating manay Rasulullah hal yabqa min daranihi shay inwati Rasulullah ba adna kalamba sa kuludian amay tubo natigo mga sahaba la yabqa min daranihi shay dan natigo Rasulullah kalamba kaya maana niyan naludiran aanto na iba na may tubo qala ayam yatiru Rasulullah fadhalika mithlu salawatil 5 yamhu Allahu bihinna al khataya nagyanan atigo Rasulullah na lagi din natigyan o 5 waktu aso 5 waktu na iplalasaanan wallah sa kaya maana niyan na mga dosa.
Na leni mananan mga urip no Allah giyang kaya bisa sambayang nakelala sira tanwa giyang kutwa mga dusa tanu pudi tanu kapagintaw si isa giyang kaya dunia mi alwi tanu puna giyang kutwa katur Rasulullah atigena Ramadan ila Ramadan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibal kabair. Ayakun amana ini nasuatig man Rasulullah so pagleletan ulima waktu nagu so pagleletan Jumat si kuisa Jumat nagu so pagleletan waya maknanya Ramadan si kuisa Ramadan atig man Rasulullah kate magantanud miraut sangkai Ramadan ka sobra bendulan adulan na aya maknanya na antun ini bana sobra dulan na antuna ibana kira utanu si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan insyaallah. Da giang kanan apagil talatananan na aya makna niyan na pekelalasian agiang kutwa dusa amyang glulaun igira manuta pianang gila anu tau agiang kutwa mga alaa dusa. Gira manuta pianang gila anu tau agiang kutwa mga ala dusa. Nah, pada penakalbihan kapakali lebih agiang kaya sambayang na anna hadhihi salata nurun lil 'abd. Mata nagi yang kaya sambayang na sindawaya uripan. Sindawaya uripan. Si ko kubur. Sindo si ko kubur. Na sindo pa na sisa dengan amori. Na ilan iman igira ada sindo utaw. Igira ada sindo utaw na di imanarpak. Di merumpa-rumpak. Na sisa dengan amori. Na perumpa-rumpakat nagi yang kutwa mga tao ada bayaran sambayang kada sindawiran. Siya ko kubur na dan na unanan amali butang adar pa si sagyang kaya dunia na duan niyan sutaw ada ba niyan sambayang kada ba niyan palitaan ko kapag kataling manian si sagyang kutwa kuburian. Ayang atur Nabi sallallahu alaihi wasallam na atigya naman ay giyang kutwa miya panutultano kagya tigman ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya' wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Aya mana niyan nasuating mana iyo Rasulullah sutuhur kasuti so kaplimpiw kasuti kapagabdas lagi do kapamaigo syatrul iman nasagintasan na komparatiya wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan nasukatir wa aku alhamdulillah napakapenuh niya na sutimbangan si sa alungan amori wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard nagusukatir ako subhanallah walhamdulillah napakapenuh yan so pagletan umang langit nagusulupa wassalatu nurun nagususambayang na sindaw wassadaqatu burhanun nagusuaya maknanian na sadakana tanda wassabru diya'un nasukasabar na palitaan wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik nasu Qur'an nakapakay amapya abagian ka udi na aya makna niyan nakisiksar ka sa alungan amori ayap tiro na mapya abagian ka nabiyati ka sa Quran napinggelbak ka na ayap man nakisiksar ka sa alungan amori nasukinin dereno na ka si sagyang kanan a Quran sukinin dereno na ka si sagyang kanan a Quran pada penakalbihan agyang kaya aya makna niyan nakabatiya sa agyang kaya kasiapa ko sambayang na annal muslima yablughu bis salati was siyami maqam asy-syuhada. So kun suaya makna niyan nakasiapa ko sambayang nakisampay niyan sutaw si kuaya makna niyan na darpa mga syahid. Kisampay niyan sutaw kuaya makna niyan na darpa mga syahid. Lani man agyang kutwa aya makna niyan na may panutultano adua katawa mama kagiya panutultano kagiya aswi saun na miyawapat suwi kadua niyan na aya kiawapat yan nagiang kutwa aya makna niyan na urian umya kasaragun akiawapat nagiang kutwa padian nagiang kutwa miyawapat na aya makna niyan na pagane miyawapat na miya syahid jakanian miya syahid jakatidawa ana simpre sumka syahid na sigura dua sakanian na paka surga sakanian
Nasisa giyang kutwa kaya patay yakito. Kaya sahihiyan na ayama na niyan na uriyan umiya kasaragun na ayap man amya wapat na so anto na iba na isakiran giyang kutwa ikadua niyan na so Talha bin Ubaidillah na pitata ginapian agiyang kutwa miyauri mawapat sa miya kasaragun na miyaw na makasul ku surga adi giyang kutwa miyaw na mawapat na piano tulian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyang kutwa miyang gulula na ayap pitur Rasulullah na tingin na benaranan nanti Rasulullah alaysa qad shama ba'dahu Ramadan wa shalla 6,000 raka'atin aw kada wa kada raka'atan salatas sana ayamana niyan na benaran nanti Rasulullah kasih giang kanan amyaw dia tingin sembayang namanya kapamuasa sa satiman ayamana niyan na isa ka Ramadan ayamana niyan na ini raut sa kaniya naku Ramadan si iko ayamana niyan na ikadwiragun si Koreano kaya wapat lagi yang kutwa ayam makna niya napagarinyan namia kapanambayang panatigin mana isa ayam makna niya na namagato sa karakaat asambayang sama nuto na susaragun na ayadak ayakadakan usambayang tanwa para lo susaragun na namagato sa karakaat namanggibu ka rakaat namanggibu ka rakaat au kada wa kada rakaatan salatas sana uri namia kapanambayang ating mana Rasulullah sa ayam makna niyan na pipira rakaat ayam makna niyan na sambayang si iko saragun kurian ukia wapat agi yang kota pedien giuti sabab ayam makna niyan na miyaw naskanian makasul ku surga anto ni sabab nakaji kia gunturan agi yang kutwa amalian nasakat tanu na ayam makna niyan na uyag-uyag tanu imanto nakapakaya giyang kaya kawiyag-uyag tanu nagunturan tanu sumang amal tanu namar tanu nagiyang kutwa miyaw na antano miyaw patsiran nakapakaya mau na tanu ukapakasul ku surga asar kaya makna niya naman naguntaman tanu suman su surga na malbud amay kaya makna niya na sutaw na panggilbakan niya nagiyang kutwa ipaka surga yan na punanggila niya nagiyang kutwa ipaka naraka yan ngayon ayabu ay ipaka sultan ko surga na kasabar khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin nar bis syahawat aya ini pagalad ku surga nasib ku ginawa na aya mo ini pagalad ku neraka nasib ku bayan ginawa na upama ka masabar tanu wa ginawa tanu at tigran tanu wa giyang kutwa aya makna niya nakarar gini tanu ku di tanu kapagaman na ingulalan tanu wa giyang kutwa aya makna niya nakapagaman nami maka surga tanu na tigran tanu wa giyang kutwa aya makna niya nakapkububai tanu sa giyang kutwa kambaradusa makna niya nami maka surga tanu anto ni gatir unu Rasulullah sa ayat tigina ipaka surga na ayam makna niyan nagiyang kutwa katigra si kwanto na iba na ipkagwadu ginawa na ilani man igira subu na baka bubsimbayang na bubukubukal lang ka ipkagwadu ginawa agiyang kutwa ayam makna niyan nakapaginaw ko subu igira puasa ayam makna niyan na makanaw ka kung ipupuasa na api ikapi apangan kan ay dadangar ka na lagi duding ka matataam ang kaino na mga ngayugan nagiyang kutwa kagagdamang kakwaya makna niya nakapiyaw turug ka na ipkagwa tuto ginamang kagiyang kutwa kapkasugawi na kasaturug na utigrang kutwa sa barangka na iya makna niyan na niya paruling ka sa surga na ketro no Rasulullah sa ini pagalad ko naraka na suwaya makna niyan na pagkibubay anong ginawa na kaya ileni sukambara dudya kapkibubay anong ginawa piterutan wa haram sukapriba na manisa na dirumpun di magurad-urad pengiraw tanwa haram suwaya makna niya nakasumpaw o manisa na dirumpun di magurad-urad haram sugiraw manaya na manisa na makna niya na dirumpun di magurad-urad karino to sa ay makna niya na pagkibubayan to wanto na iba na ginawa na naginan mangurip no Allah sama na yan na anto na iba na mga uyag-uyag tanupon na kailangan na yan makna niya na giyang kayalamba kung mga mortanon na mausar tanong ko ikasuswat wallah siya pantanong sa mga sambayang so mga dato na wajib kiran so kasembayang sa barajuma wajib sa barajuma igira man ito ay manan yan na miyaw maswakto na wajib agyang kutwa kasembayang sa barajuma ay katir wallahu ta'ala natigina warka'u ma'ar raki'in rukukan watig wallah apa diusuki karo ruko ayam mana apa diusuki karo ruko na sambayang utuwa barajima sambayang utuwa ayam makna niya na barajima kailangan suka siapa ko sambayang abarajima lain man agi ang kutomya panutul sa hadis sa pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
betul na tigman Rasulullah. Kaya mana niyan na sumugu ako na tigyan sa mama. Apagi mama niya na tigyan sa mga tao. Uriyan niya na tigu Rasulullah. Na lumiyo ako at tigu Rasulullah. Ad na pada ka na mga mama kigawid sa mga itagun. Sisabag sa itagun. Na mau makan na tigyan sa tao. Adi tigyan sembayang sa barajuma. Na mata na tigman Rasulullah kapakasara sebenarnya suwalay niyan. At tigman Rasulullah. Ilay ni mana tu? Karino tu sa paliugat suwaya makna niyan na kitindigin ako sambayang abarajuma si kuwaya makna niyan na mga datu. Paliugat suwaya makna niyan na kitindigin ako sambayang sabarajuma si kuwaya makna niyan na mga datu. So mga sambayang nabitadanan wallah sa waktu. So waktu asubuna aya waktu niyan na andad ni kasabang agyang kutwati kita no fijar. Pamuraw agama putisi sa sabangan. Basta may litano to na ayaw na niyan na miyaw mas waktu asubo. Yuto isabab as igira Ramadan na tigman ay Rasulullah abasta aman nagiwat tigyan so ayaw na niyan na Abdullah ibn Ummi Maktum amagbang sa kaniyan nagyuto kagumanak kanukuman kuwaya na niyan na ipupuasa. Ngayon to nakagisi kumaso Rasulullah na makadua kapag bangi susubo. Makadua kapag bangi. Giyang kuto apaga na kapag bangi ron sa subo na paraw to makanaw suki katuturog. Na ayabatan o Bilal agi suman sa Rasulullah na dua pagbangyan. So Bilal aguso Abdullah ibn Ummi Maktum. Agi sa kataro na kailayaman tanubod na basta pagbang na betutan ron na Bilal. Kenapa man ba ya bahasa Arab pagbang na Bilal? Agi so pagbang Rasulullah na ayang aranian na su Bilal. Ikadua pagbang Rasulullah na so Abdullah ibn Ummi Maktum. Na tigu Rasulullah basta man nagiyo su Bilal amagbang ko subo nadada yung kanun ko kapken niyo. Ugi na tigu Rasulullah na basta ayaman nagiyo magbang na so Abdullah ibn Ummi Maktum na genak kanun kuman. Ino to nakagi tigi na su Bilal na pagbang amadalam penagawi. Na suat tigi so Abdullah ibn Ummi Maktum na ayap kapagbangyan na si ideng ko kasakam o subo. Kagi so Abdullah ibn Ummi Maktum na buta sa kaniyan na amay kapagbang na isa yan na sumibang sa pijar na gumiraw sa mga tawaway sumibang na pagbangan yan dito yung makna niyan na kaya pa ka bida iran kuwaya makna niyan na kapagbang irong kusubo na at na mga waktu niyan suluhur na aya waktu uluhur susubo na aya taman na yan na taman sa disumbang sa alungan taman sa disumbang sa alungan. So ayaw man na ni na luhur, na ayaw waktu aluhur, na andad ni kapulid walungan sa mayto. Si Isaya man na niyan na sa depan, mapulid walungan sa depan, na sumiya ka man sa luhur. Sa taman sa di, makaperpang suwalong utaw ang ginawa niyan. Berarti yan na tumindig sa utaw, giyang kai, ayaw man na niyan na mineral, na ibutad ka sa liyo, na giyang kutwa along yan, na makaperpang siran, na giyutwi, ayaw man na niyan na, miya po sa waktu aluhur so miya kam suwaya makna niya na waktu asar na iya mo pagilitan waktu asar ang suwaya makna niya na maghrib nagiyang kutwa ka sa dupwalungan andun ni ka sa dupwalungan na aya makna niya na miya umaso waktu maghrib na miya po sa waktu asar aya alatiran nagiyang kutwa ya makna niya na ka sa dupwalungan aya oras waktu subuh waktu maghrib na sumadap sa walungan. Basta sumadap sa walungan na aya maanaw to na sumiya kami sa magrib. Kenapa aya pagili na miya kalibutam? Itanuan na miya kalibutam. Kenapa gitu pagili ya? Aya pagili tanong na ino sumidap sa walungan anta kada. Na usumidap sa walungan na api maliwanan. Amay ka sumidap sa walungan na aya makna niya na miya mas waktu magrib. Riba tadi ang kutwa kapag uras tanong aya makna niya na tigitanuan na rin miya kalibutam. Kenapa man ubaya biadui wallah taks na miya kalibutan ka aya biadui wallah taks na aya makna niya na sumadap sa walungan na lagi dito so aya makna niya na ilalapis kagi man idita no kapag susurutan si sagiang kaya kalinder tigita no miya bang sinaro na dapat makalibutan kenapa man ubaya taks ako kapag bang sa subo na makalibutan aya taks na eno sumidap sa walungan anta kada na lagi dito aya makna niya na anto na iba na taks ko waktu maghrib na ayap man akakapupos waktu maghrib na mada agyang kutwa pamurawag amariga. Badiwa ni gida magriba ayam maknanya na rumiriga
sedepan na andin ni kada agiang kutwa mariga na miyada sumagrib ka sumya kam suwaktu isya naginan imang ataks waya maknanya nakapsa kam waya maknanya na mga waktu pepengnin tanu si ku Allah aya maknanya na ke sabutan tanwaya wa hada wa sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.